Nkatho cia mwanya mutegeri wa Weru TV ni kwithira ukigwatanira na Bautu Okaire thaa mugwanja cia ntuku ya Jumatano tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka 2026 ngakwira ni bwega ni gututhura na gutwitikia ngakugwata ugeni kiri nteto cietu cia Weru thaa mugwanja jako marietwa ni Nele wa Kithinji. Na tukiambiria tuambirie na ara kaunti ya Tharaka Nithi ni aria gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Jawe Muthomi Njuki nombete kwithirwa akiritambitwa kiri mwingi na kuboria kuthuja siasa baraba kwenda ite na nkuruki kwithirwa bathuja gutigira ni bakubaretera maendeleo. Arete ujuka gita karia kuruguragia jumwe cho mirandi ya roje rutereru. Mwandiki wetu wa nteto Nicholas Chabari na gutwambiria. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Jawe Muthomi Njuki wa mwana speaker wa kaunti ya Tharaka Nithi itwe John Babu bonthe ibameneretie asiasa ababa kuringa gituma ake akiuria antu batikenereke gisiasa indi ibathura ya antu kuringana na maendeleo omao. Serikali ya twathondekire na William Ruto iri bakuwe kubarana na antu mangi ma area ma area na mareno ingi mekana bara wekarire tafadhali antu metu tikara kuringa kura na nkoro ni nditu muno tumira kongosi tigana ni na nkoro tutumira indo na nkoro neni akwirwa muntu wakwa muntu wa muriga wakwa ni akwaria wega muno chutha bitendo turaugire icengo ni ciao ni macengane manoga magakira turi mama tumetu na mbuge meri etigere minini muno kuria atuma maria engi ana mama makathogea na mama mambogonia na ku batena stima batige kuona na gatandika na sola John Babu atweka mujumbe tukweleana Bareti nteto ino barenterecha kamuthiga na araba kuruguragia murandi igwaroje uraga kundia antonguruki iya magana batano murandi ukaithiro tumirite chiringi milioni 157 wikara kurikiria kuri antu negua ni makwaria nteto cia iroje ruti rwa thirikari ya county ni mena kumurutira therio muri omundi ni mendo thio mauria urie contractor ri kwa nenkero wira nu akureka no ri wira ri mwanire thini wa gatheti ni Tharaka Nithi county na apply nitole antu 10 na thurwa tuko pamoja utinda utangite antu angamurani no wangania abutu dio mwete acharete kuona gavana akira mubaibu wa mbere na ni nkumenya gavana ni aigite milioni 1,157 cia wigira tumakamuthiga hu water project launch koguo ntumetu wa gwata launch negwe cioka mugundani turi mama ntumetu no na ronjero rwanto umwe 520 mara mare kudhaino lakini una capacity ingeni ya kuongelea tanto 80 kuja 600 including ya tometa kwa chukuru na department jinge ile yakija ile ndio zote kitu kwa hilo design tulipoka zote kwa mando wetu Kagitani wa Gavana Muthomi Njuki na ruchitie kanyaga kuga ati kieni ikiandike eketugururu ikathi na mbena gwakwa ende no ntukinye gamba iria arikirie kibaro kiu kiandike kirwitwo na kio na uria kaki kibaro ni Muthomi raje na kio akaitethura bara na kuile December mbere indo nkamwita wala kibaro ni anamana matatu ni ndege makuwa ni ndege tukuwe ikamaliza marabite kotini kiumia kithiruitwa mashini leo negule mero ni muntu no masponde ni machokia ndobita kwa amadi ya pin court machokia pin na uli wachokia pin wachinde tu baba ukadikira tuma pin wata ngabalo tole mwe leo mana magosa information mere bau madai kiete ne monare da yani matena da jamle mboni kuma kamuthiga chuka gamba ng'ombe Peter Class Chabari. Turio kaunti oiji ya Tharaka Nithi ni ati uria ni mwarimu munene wa skuru ya primary ya Kithunguru Wandi agatonga na ciumiritie na kuritambitwa kiri aciari na kuboria gwikira kithomo akiuga kuri na bata ya nthiguru ichi chikujairwo na umu kwithirwa bagikira kithomo nontu nikio kiumba kwithirwa gikibaita thinene kuna rio na ugite aciari bangi batiumba kwithirwa bagikira bata ya kithomo nkuruki na ariritie bata ya mibango ya kuthomithia ana barutero
rutere ruru konie mantu mauja mapema kinyangurano cia mapema kenda gutigira ruju rwao ni rugukarua nkurukini baugite ni bambiritie mibango ya gwaka skuru ya junior secondary rutere ruru kenda gutigira kithomo ni gikwagira ujore mwandiki wetu wa Nteto Makena Mbabu akurikithe. Mwarimu munene wa Kithunguru primary na atarĩrĩtie gĩtũmi kĩa aciari gũthomithia na mũno aciari ba gũntũ kũrĩa gũtigĩrĩtwo nyuma gũtarĩ gũkũra. Tio gũtũtongoretie cukuru katwathomire kwa kinya bo bakathomithiana bakaomba kuchange kinya miturire yago bamenye kinya kuria bwega bamenye baombe ucenjia maisha makira ntugo aria augite cukuru ta cia gũntũ gũkũ nĩ wega bagatengaga kĩrathi gĩa kũthomithagia na maũndũ marĩa matimega ta kũgĩa na nda cia gatene na kũgũrwa mapema ũndũ ũrĩa augite nĩ ethĩtwo akĩrũthagia cukuru ĩno. Itwithirite twina kanya ka ana kũthomithua bakonwa kũgĩa nda cia mapema ni kitu mbaya na pia hata kuolewa mapema ni kitu mbaya. Aciari ni bagũtarĩria bũrĩa ana bantura cia kuĩ barathĩnĩkaga nĩ ũndũ cukuru ĩrĩa ĩrarĩ akuĩ ĩrarĩ ngũrũkia kilomita 10 nĩ ũndũ cukuru ĩno yambĩrĩirio mĩaka ya gatene ndĩathiĩ kĩgwĩjaga na yethwo ĩgĩũkĩra mwaka wa 2018 arĩa baugĩte mwankagia thaa ino nĩ ĩthĩtwo ĩkĩbatetherie mũno. Kowe ndi tuonire ana betu bakuthena nonto thaino ntugo twana twethi tunini twa mianka 5 ndwana ro mianka 5 rukinyire uno mwanka ruthi cukuru wala ithe kana ka mianka 5 kuthi kilomita 10 ukona guntu nguraya ndothenete muno guka motugo kumagaragia ana mara bagata batathome ukethira mwana na mamire kinya kithakani utia miaka atindie kira chini lakini tucokeria nkatho nonto agu tukinyite no kwira mwana cukuru ukaranira na mwalimu ukona mwana ekira chini na atumwa ukaringirwa thimu kaya mwena ugu ni bagũkũrũkĩra mathĩna nkũtho gĩcukuru ĩno ta wagi wa rũnji na kwaga mũgũnda mũnene ũrĩa bengiaka irathi jingĩ nĩ ũndũ iria bakĩrĩtwe nĩ obisi ya mũbungu wa Tharaka nĩ jĩnjũrĩte kĩthakani kĩu na bena wĩrĩgĩrĩro wa kũnenkerwa JSS mwaka tũthiĩte arĩa barũthĩte mũbango wa gwĩta antu na atongoria kũbatethereria kuongera mũgũnda wa cukuru ĩno. Hii shule haina shamba la kutosha, tuko na ekari moja tu ambayo tunajua mwaka ambao mwaka wa 2027 tutaomba JS kama yale mashule mengine, lakini kwa sababu tunajua ministry imepitisha hatutaweza kupewa JS kama tuna ekari 4 kupanda. Kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu. Na tugitana mbere ni ati aritwa skuru ni ya Kariru Comprehensive ni bakwĩrĩkana kwithirwo bari ugwatine ni nyuma ya miako skuru ije na kinya mathaga jangi ja gĩtũmi kwithirwo ja kithukanga akeria umwe wa mwarimu skuru ni ije nombite kwithirwo akimeneria mujumbe wa Saidiji Jawe Dan Kele akiuga kuma thuru atakinyithia kuguru kwawe kiri skuru ije ujore mwandiki wetu wa Nteto Duncan Mwathi agotumenyithia. Muna aciari ba cukuru ya Kariru Comprehensive ĩrĩa ĩrĩ Gembe East gĩcigo mbunge kĩa Gembe Central ibaibumirĩtie na gũtarĩria kinyamara kĩra arimũ nana wĩgĩtwo bagĩkũrũkĩra cukuru ĩno ĩrĩ wagi wa barabara irasi na bioro ukalaithĩria irasi bietu twĩna bio bitĩna mirango ana betu muno itene rĩrĩa rũo igũgũthia kwĩna thĩna nene muno nonto ana wacu ikibara wacu inchoma nonto baruo rwarukwithia rũjũri irasine bitena mirango bitena ndirisha alafu viena makutho na bonge ni rasi bitena cement bitena floor kana bite cemented so ikirasi kya kuwera wateri kila siku na yateri ikaba watithia ibara na nchoma kila wakati kwa hivyo ni watiki afya yetu twinde araba ugite irazi bya kiro kagita kara ya muno gento mwankani wa 2024 rira kwari na mubunge gwiyekena tarafa Muriungi nora ri deputy governor wa Peter Munya na kuma kagita gaku bataga na kuona njara ya mubunge noriko okay akulaitheri rasi bibo kuona ibira byakirwe karaya nonto kalaitheri bikori muno na ningwete kieni effort ya aciari no ntunyoka leithiria mundo na design ni kwenda ethira
design ya kisasa. Nkuruki aritani ba cukuru ni batarite Kenyamara kenene kira gwigitwe be kurukero kinya cukuru ino nuntu bwa kuthukanga ko barabara muno ero barabara yakore barabara yingi ni akiengo kuthibwa nguyu yundare mwanga kariru araba ugite Kenyamara kira gwigitwe be kurukera ntere ino nkuruki kira kya sondo mnango mora. Alafu yako kwitha kurite twina thine barabara especially kira aritani brabe yote yana ba kwithaira kutina ndarasa cio kuluka rui kwi ndarasa yare bwatho tutiumba kuna kwi yo tukilera mitine ikutenderi inyana beto beyete skuru mbaithe ya rekuraurite baba inge baria maukuyo ya bete ruyene na kama toirui nkuruki bioro bya mabati na bikari nage muno ndeni harari mubaugite mwana athungira kiri kioro giki batiga bagwete nkoro nuntu kioro no kiomo ke mwana ri ndeni na inya sanitations cieto they are very poor tutakirwa ni the leadership ira ekuo kinya tuno twakiro na tukafaindika bakiongere baugite skuru ina tirestima na kuya kuigwa na ba CBC hiba batiri kuigwa bakithoma na laptops na computer na ende baugite bo bataga na kuona mubunge weshigo mbunge Kiegembe Central Dan kile kuma athurirwe hinya bakuona takata yentere ino stima yes batu skuru etu inyate connected itu testima kinya thimu igaguthira mwanki no gatwita uchanjirwa ntura na ana chanja ya ni sola na kuthukia mantu nkuruki ti skuru ino gake nuntu kubura bukai kilomita intare ndaithira skuru yingi igwitwa Mbubuni arainya yo bioro na irasi bya mabati na kaobisi kanini karimo kiripotera Weru TV gishigo mbunge Kiegembe Central Mbetawa Duncan Mwathi. Na tugitana mbere ni ati akari thokoni ya Kiguchwa ni baciumiritie kumeneria MCA wao na kinya thirikari ya kaunti ya Meru bakiuga ni mantu jama kaijara jomba kwithiro ja kioroterwo kara ati ni jo matunda ja utongeria bwao ni bombite kwithiro bakiaraniria na mwandiki wetu wa Nteto John Thiga na tuthuranira report yetu mabakari na biashara kuma thokoni ya Kiguchwa nterecha tigana east ibebumirite kumeneria MC wao Stephen Yakula mwananga bona kaunti Meru mutumanto ithingia igira bakuyi bari agogoti indi thoko eno kariwo gutie ngui muthimba mbako bakiruterwa onto bauritie atongere abo kubaririkana na kubaruthira no ambi kumane no goti wa bari aga twabangite anwe inyumwera bibi ekerwe tegwa ekire baba gwetheritie onto bobo we muno no onto kai into bira bekirete ni into biogwa ite kuvuite bwera kinya ko kinyone anto ke akua tringare ombo kinya kega momoga kage kumomoka ko akule silabu chekiro au kinya ko babere adba ko ingo tiga batu kiri silabu kigenda iri kwa mutolo no tukinya thai ne tikune kibura ko nuka no masi njine turi ito kona ngoira cheke oso ite ko etabura ko batere no to mwasimiwa weto yawe akula onere birombe kia ototethia bia turi antu bakiucwa ni muntu akwa gaya na ngare mathiko nkwira mwesimio toteombe kia okwa twinthe tukwira gavana bekuyaraura toro tukamutikira malinya ya yare au stage inya thaine bokona malinya ya bibo kuthikira bia ne kwato na simiti mamora ere ate omane ogere simiti era ne gendra ma wikira ruko ne omantu beto ko bato torua kwa atu kana bange toto muthira maendeleo bibi ko buethio baete atwikira gabathi kendra mama kunura akamenya wikira tebuo nara barombete atongere botigira iba kubaririkana na baba thondekere thoko no tababa kuthondeka guntu kura kungi na gwaya kwithira tu mwanko ngirichire 47 kinya batibaririkana kire kuringa kura amanithio nunajua no ndo nuwe aritire ngwira arutere ni oyo tukuona ngaba no tengu yanio kinya malinya ya no gona anto baro ke to aba uneke tanjara anto bate guro batano abageya abakaro ko ainya sore nge stima itare ko na muntu na arokero ana ringo muno ko bato vijana ito batiko tato cha no garaundie kwa to ka vijana ogeringa kure ku tinga kure ku okemenya wa meringa wa mana leo kianchi to tomugera thigare ne te boloi lakini wa ringa kure ku ena mono okemenya ala wa meringa ta meta are kaunti batrite gwithira to elia ne to shulikere no to bombere to ka gwithira bato te ko kinyi nerimo amengera siwenji to eta ate aturi ku otheri na kethre ku re to to romba siruro otheri no to bombere to ka kwa to mirimo to te muntu eta kinya kuringa ku re e reporter ndo cha Weru kumantere cha Kiguchwa ko bunge atigana Mbetawa John Thiga.
Nkatho cia mwanya mutegeri wa Weru TV ni gwitana mbere kurumira nteto cietu cia Weru thaa mugwanja nyuma ya kagita gati kuraja tukomba kwithirwa tugicokera na nkuruki tumbe kwithirwa tugikuchemithia mwagojo wa katiba ka Gen-Z rutere rwa Meru ASK ugathiora mitambo. Mataro jatano kire murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ngombe chiaku. Tigira ni kunyoroje bwega ichikona chumbe kungana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akamina gikamiro kwa ngombe chiaku igie kitheru. Nkuruki ngombe ni batere gukamwa ura kubatere madhajareza batere. Murimi tigira ngombe chiaku ichikukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ngombe chiaku. Rira ngombe kuhewa njau tigira njau ni kunywa kithana madhajeri jambere nyuma yayo chiarwa menyera meari bwega na kaire murimi tigira ngombe chiaku ni gutungaturwa ni ndagitari uri no menyo na kinyani kwewa nchacha mukagitakara kabatere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ni wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Hiyo Joymax Animal Feed. Turudia ndo ni sawa. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritabonde barabara kiti form 4 kuigwatira umenyo bwangu gishia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere di namba 0754 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Mutamani yoka yothire otwita kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokorega. Ngombe tiako ichiraragire. Ngoko tiako itekorekia. Ngorochako na guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher,
chick mash, layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kirendethia ciaku. Irio bieto biri agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Ekuru nkatha bagwatanite na Isiolo Ministers amwe na atongeria ba ekuru kaunti ya Meru ne bakugugwata ogeni kithurano kia maromba nikio Interdenominational Prophetic Prayer Movement. Musemani jojo juga karika njuma ya tariki 19 cia mweri wa 6 mwaka 2026 kanisani ya Methodist Isiolo iri ya Queen Bomen Hotel. Nayo Jumamosi ya tariki 20 cia mweri jojo nayo tugacemania kirindi ne CDF Social Hall kaunti ya Meru. Micemanio yeje maromba ikambairia thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 10 cia muthenya aria tukiathira tutongeretio ni Bishop Daktari Magdalene Mwiriki Kinyua agwatanite na atongeria bangi kuma kaunti ya Meru na Isiolo. Kumenya manto nkuru gitwariria ukurukira 0792 403 331 kana 0705 329 523. Buinthe ni bugwati ugeni. Ni bwega sana mutegeri ni gwetana mbere kugwatanira na bautu aja kirenteto cietu cia weru thaa mugwanja. Nkurikanie ati ntuko ya narua mubango jwa katiba kajenzi ni jombete kwithira jogikinya nara rutere rwa Meru ASK na tukomba kwithira tukigwatanira na Chantel batushemithie mwago jure ntere yu. Chantel kanya ni gaku. Can see leo mandhari si ya studio. Yeah, leo today we outside. As we promised. Tuko wapi? Go outside. Yeah. Yes, tuko ASK showground. Mnajua wahenga usema hayawi uwa. Na yasiyokuwa sijui huenda yakaja. Ndio si sorry. Leo tuko ASK Gitoro showground for 3 days. Leo, kesho na Friday tutakuwa hapa. Naona leo hata kiti tuna bounce. We are bouncing. So kama uko karibu, by the way, kuja. Na tusha kwa hapa. Yo. Music itakuwa ni mbaya sana. Leo itakuwa ni mbaya. Vibes on vibes. Watu wakuje tu dance. Tupige bonge la party hapa. Tujibambe mpaka ile masaa 5 PM. Yes, fanana na back
Mbona mkutupea memo? Mimi yangu ni yellow. Mwendewe na point lakini kiako kidogo. Chukua ya Kai, na imewaka. Yongei. Sasa nirudie. Rudia. Yeah, so alafu leo tulisema tunapeana data live. Unakuja, unajibu swali letu, unatoa namba kuwekea data papa hapa. How cool is that? Imagine so kama huko utakelezea before upitwe. Kativa Kajenzi na tuko wapi? We SK outside. Yeah. Tuko nje. Kutupea script. Tuko nje jibu yake. I know. Yeah, and if you love music, Tush is here to entertain you. If you love discussions moto, we are here for you. If you love fun challenges, pia tumekupanga. Kama unataka kujua mambo mengi kuhusu lifestyle, mambo mekarere, hivyo, we are here for you. Just for you. Na namba zetu hazija change. Naweza kuna tuambia, mnakaa poa before sasa namba ni gani tukisonga? Ya kwa SMS unatumia messages kwa 23578 ama kwa WhatsApp. Liz unajua. 0793004303. Na kama kawaida mnatupata online wapi Africana? www.werodigital.co.ke ama download app kwa App Store ya Wero Digital. Yeah, yes. So this is Kativa Kajenzi where we do things how we like. Na Chantel ukaya kwithirwo tiromba kwithirwo gikinyia nara rutererwa Meru Showground jara tuombite kwithirwa tukimemenya gwa kagita no withagathage no gakinya ntere na tukirikiria ni ati kiumia giki kiri murimi uri ume itukumba kwithirwa tugitegera urimi bwa gitunda kijikene ja dragon fruit nitugwatanirite na umwe wa arimi uri wijikene ja Jafet Mutugi uri gututara nkuruki atombe kwithirwa tukigwata ripoti yo jara nkuthuranirite. Nkugwate ugeni kiri gitunte kenge kia murimi uri ume na nituringite gataru mwiko munka wandia kia gontora ya Kathura gatumenye murimi wetu wa Ntuko ya Narua. Mari yetu ambetagwa Jafet Mutugi na unde murimi wa dragon fruits. Kiri uria utaigwa gitunda giki na gutwa kaumo gakio. Gitunda giki gitagwa dragon fruit na kiumirite nara rutere rwa South America. Dragon fruit ile twara gichonku but in general ile gitagwa pitaya. Dragon fruit ile ya family ya cactus. But itagwa Iloceras. I family jo kwithara kwina gintu jerigo na marigarigo but kutegonde tateciaraga na ria family imwe. Kwina type ya red dragon, kwina the white dragon, kwina the yellow one, kwina nyamwire njeru itagwa kika but chonde no gukuria wakyo kiuma kithagwa na muthemba jomu. Beo ya gitunda gike yumaga ku twambirite kuma 2012 na twambirite kuma ki to beo itha kina mpende dene but nande ki murimi wetu itwamwitire manto jo jonde jako kiambira ki beo no ntokamira ge mpende gyacio kijoka gya 6 to 7 years but nande itwathirania manto jo jako thithia nyamwire ja kwanda na mpende taitwanda ki in form of cutting. Ije hegwetwa cutting nayo ri ukamirita ku dragon yambiragia ki gweta ku select ugetoka select nyamwira cutting seku kuma ki bobong kina ki mero getawa ki bobong kira gi koro kira prove te gi ciere te weta wanda na arua kiambira guita saka sirotere weto kigita weta guita kira gi ciere gi prove te akithireti about 1 year ke mundene. Mutugi agitara murimi na kinya gutariria moguni jaumanagia na gitunda giki. Tukatingana na merabira bia tutore kwa tradition but anything nyamure bibi nyamure exotic crops we can try. Haja wena compound yeku no wanda nyamure ku 10 of them ti lazima necessary wetore bia kwendia. Meanu je health ni wealth kinya kibwayo. Nyano wanda matunda ja kuewe but jakura but ke manto ja kuga the monetary value cia dragon fruits very high. No wethere ukenda ya seedlings no kwethera ukenda ya matunda ti lazima wende matunda no
no centralize na kwenda Cindy Kinyagwe. Nele wa Kithenji, Wero TV, Moremi, Oreome. Na kumania na ripoti hiji niyo tukomba kuthura tugikira nteto cietu gatanta nkurikania ati Chekinya themu cia ugoro komba kuthura ukigwatanira na Edward Mutembei na thaithatu cia ugoro komba kuthura ukigwatanira na Dorcas Karia. Jako Marietwa ni Nele wa Kithenji ngakwendera muthenya jumwega. AJ.